Number 3 FM o listen wa ga shopping a itla go ena a re we sing a glory le pele go ithoballa ka khutso a re dutse fela metsotsong e tshelela go fela go ikela go ere a ya lesome ke gore 6 minutes before the hour 10 o'clock le nana go khelana go la ga go la pitšhentše kgolo a leo le a peputšego tharollo ya mathata yeo e tla go wena ka Professor Moremi e le go ngaka ya borna ya setšo go tšwa gona ka fale lefatsheng la ga matlala ra mošibo kgauswe a le letamo ke mo a hwetšagala go gona fawe a go mme re ya leboga a re ke tša motheletše fela ka leihlo la kgopolo kapa ke mo gopotša fela gore a le kgono le a re sale ka gare ga dipitša tšeo di kgabakgabago dipitša tšeo di belago re sa apeile yela ya maloba ya baga Makhubela mo e lego gore morwa wa bona e lego Thomas a Makhubela o te ponagaditše ka mogare ga diphapošekgašo a sepela le morwa wa gagwe Bafana le mohumagadi wa gagwe mo e leng gore ka gare ga thušo ye ba bego ba inyaka re fitla mo e leng gore ba feleletša ba bolela tše e leng gore ba di bona kapa ba di tseba tše di bolelang ke bona rena re sa di tsebe mo e leng gore re feditše re gapeletšega gore re swantse re hwetše balapa la ga Makhubela la bo Thomas a gore ba te ponagatše ka mogare ga diphapošekgašo mabapi le se se bolelwago ke setlogolo sa bona le se se bolelwago ke morwa wa bona ka nnete rore a ba ile ba goroga ke moka ra hlompha seo gore at least ba te ponagaditše le bona ge ba fitla ba bolela tše e lego gore ba di tseba ba di bona ba gana tše ba di ganang jwale nako ya bona e tloga e bile e nnyane kudu-kudu ba re volume ga e monate ka mo mafaratlhatlheng ka fa gomme ka morago ga gore re lemoge gore nako ya bona e tloga e bile e nnyane kudu especially ba ga Makhubela ke bona ba bego ba tloga ba bonala nako ya bona e be e le fase e le e nnyane kudu ke moka ba kgopela gore banna ditaba e sa le tše dintšhi ditaba di sa tletše pitša jwale ke ka mo rileng ra dumellana ka gona gore e tla bua le kgono ebile re seke ra ba kopanya le ba bangwe e be bona ba noši gore re te re šoge mokgopha wo re šoge tharieng ntwe re yapeilego e be e butšwe mafelong a ditaba ka moka ke gore ba ga Makhubela ba swanetše ba tsebe gore Thomas ke morwa wa bona Thomas o swanetše a tsebe gore ba ga Makhubela ke batswadi ba gage ke dikgaetšedi tša gage ke boabuti ya ge ke batlogolo ba gagwe mo e leng gore Bafana ke setlogolo go swana le gore ke setlogolo sa ga Makhubela ka baka la re ke ngwana wa morwa ka mola ga Makhubela ba be ba bue gape ba ga Makhubela ba lemoge gore mosadi ya Thomas ke makoti ya bona o ratile ke morwa wa bona segolo thata ke gore e swanetše e re mo e felang gona e fele ka moka ga bona ba apere moya wa khutšo moya wa go nyaka go thuša gore Thomas a fole e be monna a boele meberekong ya gage a bereke a kgone go nyala mosadi ke moka a kgone go tsoša lapa la batswadi ba gage gomme a ga gone molato ba gona a ba gorogile ka moka ga bona ka gore yalo re anamela moroka a ke tle ka mo wena ka mowe mohlo mongwe o tšee sebaka o tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theletše go a le gona le babogedi ba rena ka fale ke moka le a ba ga Makhubela ba gona ka fa ke moka re tle re kgone go bona gore na ga botse ka mo pitšeng ka mo a re dikofuta ka tsela mohutamang Prof a ke go tamiše malome ka kapa a ke tamiše magoši ya gaborena ga ke tamiše baruti ba profeta mangaka a setšo ke a ba tamiša batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša le ya gore a ba tamiša ke dumediša ba ga Makhubela
meloko e mebedi e le go fa nka no re ke bana ba koko ka mokana ga bona ga mmogo le ditlogolo le makoti re a ba dumediša thereso malome ka kapara gata re gatela pele fela a re lemogeng gore ka gare ga tšeka mokana ga tsona re nyaka ka go re nyaka go bona lapa la ga Makhubela le age ga le ba gabotse mo go neng le bothata bo kgone go lokišega gomme bo be gabotse re ne le dikgadi re ne le botlhe ka moka ba ileng gore thereso ba nyaka go bona dilo di loka di ema gabotse gobane nnete ntwa ga e nyakege ka gare ga lapa jwale ntle le go senya sebaka malome ka kapa ke nagana gore re tseneng ditabeng re e gateng re išeng pele e tle e kgone go fitlhelela mafelelong ya ya ka nnete ke tloga ke dumela kudu gore re ka gata ba gešo difounu a di beng a go a silent re sa buša gape re tlo kgopela fela gore maina a dingaka maina a dikereke maina a baporofeta a seke a tšwelela moyeng maina a baagišana a seke a tšwelela moyeng ge e le ba ga bolena le ka no bolela ka bona a go tshwenye ge e le molato ba letla o se ka gae e fela re sa dumele gore maina a batho a kgabaganye mo moyeng mola ba se gona ebile e se karolo ya se e lego gore re se swere mahlapa re kgopela gore a seke a ba gona polelo re apešeng e kgoneng go fitla tsebeng ya motheeletši e hlapile go seke go ba le mantšo a e lego gore a tla lomela gomme ka gore yalo ke bone se sengwe maloba mo se e leng gore ke tlo kgopela gape gore se seke sa ba gona magagešo ge re lokiša bothata a re lekeng go ba tše ka moka ga tsona tšela ba boletšeng gore a di kaaka nne ke tše dintšhi kudu jwale ba ga Makhubela rakgadi re a leboga le buile re a leboga koko ke go kentsa kere ka setsonga le re se a kentsa no man sontso ke inya le mosadi ya bobedi wa motsonga ke tlhatlamiše mmamaubane re a leboga ba gešo re a leboga a ke tsebe gore ke thomeka mo go wena maeli mara koko a ke nyako motshwenya thata ma ke thoma ka kae a kere ke nyaka le re tlhalosetseng ditaba tše ba gešo re thome go malome malome kana ke mang le mamalome le bona mogadi ba le mogatšaka la tseba go bolla nnete ke be ke sa nyake gore ba ba bolele thata ka baka la gore o ka re ditaba maloba be di faretse lena ke lena le bontšhitšeng gore ditaba tše e sa le tše ntšhi a re kgopela go le kong di thomeng go bona ya mo tlollele kopelwana le we mowe nke re lokišeng ntho e senyegileng e sa senyegang re tlogele ka mokgweleng ya o ka tia dialla mo maele thobela ka ofela thobela ke Elias Maloleka ka Slofa ya o na le tabeng o ebile a re swara le maloba ya e ile ya iragala ke kwele mogatša malome e bolela ya gore malume o ile a hlakahlakana a le Slofa and then rena ra mo tšea ra mo iša kwa as if yena o na le pheko ya go maalafa ankere so ntwe e iragetše mmola
nna ne ke le gae yeah ke kry-ile call ba mfounela ba re malome hlakahlakane ke ile kwa and then ke fitla kwa malome o boletše taba ya gore ke sheile dilo tšela tšaka ke di orelang kwa se a buswa so ke gopela le nkhapeng kae kwa ke o hwetša dilo tšela tšaka tša gore ke di orele ankere so ke kwele tšatši le la ba sa e bee gabotse cause kolo yela e tswileng ya mokhapa ke yaka ke nna ke tsamaileng ka mokhapa o ka baka la ge se se mothušang se le ka se mo šetše ka mola jwale se swanetše a išiwe kowe se leng gore a kgone go se orela kapa a senwe kapa a se ije gore a kgone go phaphama thobela o ya ee and then e nngwe gape yela ya gore ba mo founetše ka gae ya ba bolela taba ya gore ne tla o lahla dilo gantši e ba tsamaya ba berekiša koloi yaka ba ka mo gae ee okay and then ke tsena le bona mo ba yang so re ile re tlogile e le nna le makoko le mama and then e re o fihla kwa mothola nto ya e boletšeng ke gore ene le mama ha a founela malome ne ke na le yena nto e ba e boletšeng ke gore re tšwa mothong so ko re tšwang ko mothong mothola o re boditše nto ya gore ka kwa lapeng la koko go na le meboya e tshwenyang lapa lela meboya ela swantše e tšwe ka kwa lapeng okay so ke kwa maloba ba e bolela ka mogomong gore ne ba itše tla o tlo tšee dinoga le ditšhweni o di lahla and a ya tšwa ka mogou okay a ya ba ka ona mogou ebile gore go na le meboya e tshwenyang ka lapeng la koko so meboya ela swantše e yo ntšhiwa ka kwa lapeng thobela maele jwale ka ngwana wo a dulang gantši a e ba kgauswi go kwa le go bona le go thekga ka dipetrole difatanaga jwale tša go thuša o goletše ka mola lapeng ka mola la koko go fitlhela mohlho mongwe mama a kry-a stene le ya steneng mmalomago go ya ka mokgwa wena o godileng o mo tseba ka gona o mo tseba e le motho wa mohuta mang a bona go bolela nnetene malome re thegile thata mo bophelong nna ke nyako bolela maaka more especially nna ne nna e ke gola diaparo ne ke apara diaparo tša malome nane go no nrekela diaparo a ntlela dieta eng e ke sa gola so that's why le nna no he a lwala re sa mo lahlele matsogo ke thuša mo ke kgonang go thuša gona langwishiša so ya mmakatša e ba re thušo a ba e kry ka mo saeteng la rena and a ke tsebo rabotse ne ke kgopela ba butša gore thušo e ba e nyakang ka mo saete la rena ke ya mohuta mang ye tla ba kgotsofang ba e bona cause he ba founa ba re kae re a gona gore re emelele e ke le gona re a gona gore re emelele re ye and cause ke dipoleke tše dintšhi tše di re tsamaileng le le ka go thuša malome re le ka go thuša malome and nto engwe ya gore e la ba e boletšeng ya gore ba re go tlile motho a ya ko ngakeng ela a yo botša ngakela gore wa yo thuša motho la nna ke tsebo rabotse nto e tlile bjang cause e re ya kwa nna ke ile ga one gona kwa and plekela a re tsebe motho a e tsebileng ke mogatša malome ke yena mogatša malome a itšeng go na le ngaka kae e ka thušang malome ke ge ba morwala ba mo iša kwa so e ya gore rena family e boetše kwa ngakeng ya o botša ngakela tšeo nna ke tsebe gore ke mang cause a re ba mmoditše gore ke bo mang ne kgopela mme ba bolele gore ke bo mang ba ba ileng ko ngakeng ba yo bušeletša taba tšela and then no bana ko gae kwa maloba ba buile ba lla e le Vrydag ba botswa ka mokgwa ga gae go na leng ditšhweni ka gona nna ke tsebe gore bjano tabewe e kgahlamang cause bana ba banyane bana ba di-primary bana ba di-crash e ba boa gae ba boa ba botšiša gore gante
bana ba ka moga makhelwane ba re botsa gore ka mo gae go na le ditšhwene. Yeah. a ke re tsene gannyana di a kwagala abuti taba ye bohlokwa še yona go na le kwano magareng ga mmamalome le boragadi le a kwana mmamalome sa mathomo ke rata go dumediša ke dumediša ntate Moremi ke dumediša ntate Kakapa le ka moka ba ba leng ka mo kgašong wa bolelang ke Elisa le bo ragadi a bana ba ka re a kwana Yeah. ka nnete le a kwana ka nnete ntate Moremi re a kwana wa tseba be ke nyaka gore direnne ge re ka se tlhokomele nako ye e tlo re šia ene e tlo re šia dilo re di tlogetse morago ene go bua mo ko go feleletša ditaba ene gore re feleletše re fitlhelela mo lapholong ke ge re ka no ya nnete nthwi šošo le ya kwana mama go ya ka tsebo ya ka ntate Moremi ke tseba re kwana sa le o yaneng ga ragadi la mafelelo ga ragadi sa le mogala ba ka thomo bašo nako e ntši be ke tlhokomelana le yena be sanke ke no ya saeteng ela ya ka kwa go bona be ke tlhokomela mogalaba sa le founelananeng le ragadi la mafelelo be re bolela le ragadi mo founung nete la mafelo a ke tsebo re sa le re bolelaneng mara nna le yena be re bolela maloba o lile mama wa re boragadi a ba go thuše thuso ye be ke nyaka ntate Moremi ke nako tše mogala ba ka a le hlathing ke nako ke tlogong ke hlokile thuso thata mo ke ileng gore ke ile ka tepona ke ne ke nnoši a itla ka bo ma 2:1 ya bošigo ke sa tsebe gore nka bolela le mang ke sa tsebe gore mang a ka re tšea eng o rie eng ke gore ke mo ke ileng ka tepona gore ke ne ke nnoši teso ya ke re ke hlokile thuso. Okay, wena le mokgekolo le ya kwana le koko le Mmatswala ka re ya kwana sa le o yaneng ka ga Mmatswala Mmatswala le ragadi a bana ba ka a ba dule kgole le kgole ba dula mo tshela strata ke mo go tete so ke re sa le mogala ba ka thomile o bajo ke le bakanyana ke ile go bona maloba re boletse ka taba ya RDP balla ka gore RDP ye malome a dulang ka go yona a se ya gage malome a tla boa e hlatholla go tswella polelwa gore o ka re ke ya gage mara fela le mo go family a ke tsore e fitile ga botse mo go lena le family ke ra ragadi fitile ga botse mo go lena na Thobela a go okay Thobela bagashi le batheletši nna taba ya RDP ka mokgo ke kwileng yena a buta bulela mo gore ke ya gage ke no dumela beno ke re nka se re ke gopela dipampiri ke gone go bona gore ke tša gago na ka nnete na so e fitile ke re benong ke tša batho ba babedi alright e fitile ge le lebeletše ragadi go ne kwano magare ga lena le mogadi wa lena nna ke tlo kopela go fetola mola yela ya gore mogadi bo a re yena nako yela malume a hlakahlakane a ya hlathenya ya kae nna ke ya e gana eo ke romile ngwana mangwane a le Šimpuku o foinile ka bolela le yena a re Thomas hape gone bjale wa ntlaba ka roma ngwana ka mfa 50 rand ka re namela o thusa go nyaka malome ka nete ngwana ola o tlile ena se ngwana ke moshimanyana ko mogolo o tlile ba tsena hlatheng a boa a re mawe a re bukiri malome ka ra o mara ka ba le kae mara ka founa a re a wa sese o re o dula hlatheng ene o dula le mogalaba kwa hlatheng ka re mogalaba o ke wa kae a re a wa re motsebe o feditše 2 days ma fetša 2 days ka founa ene go founa nna ka re bjalo mogadi ba a re a wa le kgone ebile a še o gona ka emelela yona nako eo ke na le setlogolonyana se se ka re awa ene tšatši la gona be go fisa bjang ka namela
ka tla ka fluwa mola ka ya kwa go bona ka kry-a a le gona a fitlha a re sese ka re ga di be o le kae a re sese nna ke le mo hlathing mo a nshupa maoto a ka ke a rorokele ka mo ka re hao mara o ka dula hlathing mara a re hawa sese ya lona ke tlo reng ne so mama yena be ka se gona be ka le kwa polokwane go ka re hae ka wa foina ngwana mangwane wa kwa Giyana a re sese wa le sa mo ise ka be le misa le sepetlela a ke sister kwa ga Malamulele a re ka be le misa le sepetlela a re se lazama le mo isa kwa thusa e kreke kancha 200 rand ka fa mogadibo ka re mogadibo ke gopela gore le ya sepetlela ene mali ya sepetlela le nna ke tlo namela ke tlo le foinela ke tlo namela Monday ro hlakana kwa be go le mokibelo ro hlakana kwa sepetlela awa Monday yona yeo ka founa di phone tša bona a di bereke ka moka ka re batho ba mara nna ke tlo namela ke ya sepetlela mara ke sa tsebe gore ke o dirang awa ko re le ka dinako ka founa gape ka ba kry-e ba re awa sese sepetlela re tswa gona re ile sepetlela ma re fitsa sepetlela ba re ba ka se mfe file ka gore ana pass ka re hao ana pasi hati pasi ba re pasi re ishile kwa ka gore a ke nako e la re thembisa re ile mare le kwa thembisa kwa a ra nagana go tla le pasi ya gago awa gape go fele 2 days ma go fele 2 days ka re awa ke tlo bolela le abuto mongwe maele wa musiba ka nete maele a shu o boletse le yena a re awa itlang le yena ke tlo zama go lebelela go mdirela file ke re le makisa lebeletse eo go fitla magogo ga gore le yena ke mfoinetse ka re mama mara o ka dula kwa mara o bona gore ka mo ngwana wa ba jana ka nete o nkwishisitse o buile o le maboa ke ile na o fitile yena o a fita mola go nna mola e be le go tsena a tsena a fitela kwa magogo a re sesi e be le hlaka di gating so a re sesi ke fihlile ka ra wa le mama o gona tsamaya le nna ke tlotla ke sa lokisetša bana dijo ka nete ke ile ma ke fihla mola nna ke tseba gore nako engwe magogo oro ba boletse gore ba o mfile tšhelete ela gore a boela gape sepetlela bjalo taba maile so mogadi ba wo e ka re magogo o file wo la tšhelete ba mfang tšhelete go sa ka makala gape ma ke kwa ba re gati mogadi ba founa a re gati Thomas le mfileng ka re re mfileng sa go tshwana leng a re gape Thomas ma fitla mo no fitla o manyalwa a dira eng ka re nna e be le go tsena mo motseng wa ka a tsena o fitetse kwa magogo yele ya gore mogadi ba a re mothehi a se yona ya la tseba moroka ge ke theditše ditaba tša batho bake go ne ntongwe a itswelele mo mane ya ene e tlo tswelela mola nako e tsamaile lebaka la gore ke re ga itswelele ya dipolelo tša batho ba ke dimpotša gore batho ba ba kwane ba go ka be go diragala gore go ya ka batho ba ga Maluleka amen ba ga Makhubela mohlomongwe ba ka be ba tšhaba go bolela gore ba be ba kwana le burua bona dilo di sentše ke ge go fihla sese jwale ka Makoti secondly goba Makoti a ka no be a tšhaba go bolela gore go ne le tše e leng gore ga di mo fetiše gabotse kae lebaka ke gore ke tloga ke sa dumele gore motho a ka no re a kry-a thušo ye e tletšeng
and then a no fitla a bolela gore ga a kere thekgo ge e ka ba o bolela maaka o gapeletša ke eng go bolela maaka and then ge e ka ba o bolela nnete why a bolela nnete ye monna gage a sa e tsebeng le ba ba sa itsebe at least monna gage ke kwa maloba o lekile go bolela le yena gore tšentši tšatše mosadi le morwa ba di boletšeng o wa di tseba ene o wa di hlatsela and then ba ga Makhubela ga ba dumellane le tsona so ntwe nna ke diputšhang yona gone jwale ke gore ba ga Makhubela makoti a bona e sa le yena o la ba motsibileng go tloga tšatši la mathomo ge ba mmona le khononang rakgadi o meša letsogo tla ya raba secondly RDP e o botšišitšeng ka yona morwa o bontšhitše gore ke a gage mara ba gabo ga ba itsebe gore ke a gage ene morwa ke bofejane ka lapeng la gabo mohlomongwe ye nngwe ya ye e tshwenyang batho ba ga Makhubela ke ya gore morwa o tšwele ka gae mola e le bofejane o dula RDP ye ebile e seng ya gage e leng ya mosadi go ya ka mokgwa bona ba tsebang ka gona ene potšišo ke gore ka baka la setšo sa batho go a tsebega gore bofejane ga botswe ka gae go tlo diagalang ka lapa la ga bo bona ka baka la gore fejane e tšwele ebile e dula mo bona ba sa go tsebeng ga botse ene ge ke go tlatša malome ka kapa ba ga Makhubela ba gopole gore Theresho ba nyaka thušo lapa le re swanetšeng re le lokiše re ka se lokiše RDP re swanetše re lokiše lapa la mokgekolo go lapa la mokgekolo le re le lokišang ke leo le kgono go bolelwa go dipolelo tša gore bana ka ntle ge ba sepela ba re lapa lela le ne diphaofolo alright taba ya diphaofolo malome Thomas o rile wa di bona morwage ka mo o rile wa di bona ba re go ne le bana ba bang ba di bonang ka gae lapa ka bolona le kgona go ba le diteko tše e leng gore le ya likiwa ene la likiwa ka tsela ya gore le romelwe ka diphaofolo ene re sa re ke tša koko e le malapa go swana le a mang ao e lego gore a no go romelwa ka diphaofolo lapa la mollomong le lego gore le gona o gona ka mo le ka romelwa ka dilo tša go swana le tšeo mo khiba gešo ge re taba le iphurulle re leka go lokiša taba ya gore abuti Thomas a boele ka gae ene ge a boela ka gae a re ga a boela ka gae ge e le gore ke Theresho wa e bona tšhweni and then tšhweni e rake e tswe e sepele and then lapa lela la bolena le kgone go ba le bophelo gobane ge le ka se tlhokomele abuti Thomas a ka se ye ka kua gae o tlo ya go dula le mosadi mo a leng gona ene ga a dula le mosadi mo la RDP medimo ya ka mola e tlo reng ene gape o a bajwa ene le ema eme ene re nyaka tsela ya gore ke eng se se re pallišang go alafa ge re santše re thuša abuti Thomas abuti ka mola boletše polelong ya bohlokwa a re tšwele ba re lapa lela le na le memoya ke batho ba ba leng ka mola ke bomang gona batho ba ba leng ka mola ge ba re ke memoya re bantšha jwang gobane go tšhabela lapa lela go ka se re thuše batho ba ba robetšeng ka mola ke bona bo bafana ba ba reng ba bone dilo ka mola and then lo tše re di tloša jwang gore dipolelo le mo go bana bao e lego gore ke ba naga ya kua gae mo go ne go lelapa le go bolelwa go ka lona taba e kgone go dula ga botse le mo setšhabeng koko o gona shu o thušega jwang kwano gore e fihle go lena e tla jwang mara ge le ka re le ya kwana le sa kwane a le tlo thušega gobane ge le tloga mo abuti Thomas wa tsamaya wa RDP lapa la koko le šala le ne le noši ge e le gore le ne le dilo tše di phelang di tlo phela ene bothata ka diphaofolo di ka se bone ke ba ka gae fela ene ntongwe le santšeng le tsebe ke gore moloi wa kgona go tšea phaofolo ya gage ya ka gagage a ye go e bea ka lapeng la motho ge e le gore batho ba e bona tšhweni yes ba tlo e bona ka gare ga lapa la koko nto bohlokwa mo ke gore re dira eng gore ditšhweni tše di tswe le kwano e be gona abuti Thomas a kry-e thušo a kgone go boela ka gae rakgadi nna go ya ka nna ka mmono wa ka a go ne kwano gobane ge nkebe go ne kwano
nkebe malume mokgekolo wa malome Thomas a le ka gae a le ka lapeng la mokgekolo a lla a nyaka thušo ka lapa lela la mokgekolo go ya ka nna ke re kwano ga e gona ragadišule wa emiša molantate Malefu Thobela ka nnete kwano yona a e gona yeah why ke re kwano a e gona kwano yona a e gona mogadi wa rena wa re phosetša ene ka mo o tlile mo a tlo bolela dilo tša go tswa tša go ya kwa di ya kwa ene ye ke bolesa kae ka la bohlano malume o gopetse tshwarelo lankwa a re se se gopela tshwarelo dilo tšela di boletseng ka mola ka moka ka re bana ba ma a ke gane ka labohlano ka labohlano lona le ya ka re a ke gane ngwana ma ke tlo le tshwarela mara le nsintše lena ka gore nna ke na le dinoga a ke ga lena ke thwasitše ke thwa ba tseba le bona gore da ke bajwa ma ke tloga ke o thwasa le gone ba nsintše lena kere ba re nna ke na le dinoga nna ke na le eng ka re ngwana ma a ke gane ke tlo o tshwarela ka gore a ke re o ngwana mma wa ka mogadi ba wa ka o lastnyana wo yena a botse o tlile kwa gae ma a fitlha kwa gae a botse a kere a tsena gona mola ntlong yone yele ya RDP a bofa thapo a re wa di bofa magogo a romela motho a re ke temang lo bitša sese ka nnete re ile le tate Maluleke ka molata ka fitlha ka re ngwana mma go dira bjang ka wena na wa mara o dira taba ya go tshwana le ye a re a wa sese nna ke lapile wena o lapile gape nka se e fihla a re nna ke lapile na ba ntshware gabotse a ba o tshware gabotse a nna ba ntshware gabotse ene mo tšheleteng yaka ya dirumo ba mfa 5 rand ya go reka motshoko ene ba kere ke tshwara ketlela ba ntlogedisa ketlela yela tlogela ketlela eo ka re mara mogadi ba ka mo mara a se nnete ka tšea phone ka founa ebile ka mbotša selo gona bjalo ebile taba tše o dikwa gona bjalo ka founa ka re mogadi bo ke a gopela gore o tla ka moo a re sese a ke na tšhelete ya go namela ka re awa batho ka dima ngwana mma ka dima go makhelwane ka dima nnete ya go namela fela o tlo fitlha mo go nna mo nna ke tlo go fa ya go boela morago a e dira taba eo jalo le nna ka gomola ka re jalo nna ke tlo re ka gore nna ke rile a batla kere re tlo kgona gore re kgone go boledisana ga gore a ke re ka kwa ba ba tšere 10,000 mara motho a šo o thusega motho a thusega kere ka re boa ka re etla ke tlo kgona gore ma o tlila ke re bona plan gore nako ngwe gona bjale ke dira bjang ke o isa kae ke boa gape ke boela ya go dula kwa gae ke tsamaile le yena am sure dingaka tše kae yena o ke nyaka o kwa gore ga te molato wa gona keng ba e bolela still yone ya gore o tshwanetse gore a boe gae ka kwa lapeng ga gore badimo motse ola a ba o tsebe lankwa ba re badimo motse ola a ba o tsebe o tshwanetse gore a boela gae ene nako ngwe le gona ka more ka ba nako ngwe re boletše phoso re ba ka makhubele ka eng ka gore kuku ke wa ga makhubele re na e ba ka tšauke le ba ka tšauke ena e ba ka tšauke e ba ka makhubele ke a bona gore ka mola o ka kry-a gore re bolela so o kry-a gore le badimo le bona a ba re kwe gabotse ba re bolela ena e ba ka tšauke wa ka makhubele e mana ena e ba ka tšauke malome ke kgale ba mpotša gore a boele gae lastnyana ke kgwedi ya go feta ebile a ya fetša le diviko oro le engene ke mfoinetše ka re ngwana mma ke a go gopela ke tlo feta ke o tšea gae a wa re sese awane ke tlo hlakana le lena molo ka nnete ke fitlhele ka mo tšea go le nna go le magogo
go le yena maele ra ya Mamphogo mokekolo ola a ntseba a re motsebe a fitla le yena a fitla bolela a re awa o tshwanetse gore a boela gae ka gore badimo a ba tsebe gore a ba motsebe gore o kae bjalo nna yona ye ke soletse bana ba mma ka yona ke taba ele ya go bolela ke Bafana Bafana yena o nkositse bohloko thata pelong yaka ele ya gore nna ke na le dinoga le gone bana ba ka kwa Slovo kwa a ba go go ya sekolong ba boya sekolong ba re awa mama hape mo gae ba re gona le ditshwenyi ke hwela motsola a se yona taba e ba e bolelang no re gopela tshwarelo ya malome Thomas ke bona o emisha letsogo me kgopelo tsena nyana ga nyane Yeah. phošolle diphošo tše o kry di gona mola re hlomphe nako ka ba nako yaya re ka se no re toroga solo se se so mo go na le taba šile ile ya gore kwano a yego oro ya thego ne ya thego iso thego a ka gane bona ba nthegile mola ba nthegileng ape ngwago ko bobedi ankere nna ke bayo ne ke ngwago bobedi o ke ntse ke bayo ba nthegile mola ba nthegileng go fitlhele le mo ke ra re ba tlogaitse mola ke bona gore ba sa nthega le nna ke dumela gore no ka nnete ba sa nthega ke ge ke bayo ba biditse maele ne maele o ntšere ka kwa o tsebe gore ka kwa gae ke koko ke abuti ke maele gona ke sistere wa kwešiša batho ba le ke ba bantši ba o kry-a re o tshwanetse gore ba nthege ba be le nna ba ntšea ba ntliša mone gomme o ka tla mo mara ke re ba paletswe le gore molwetši ola le mo tsamaišitšeng re mo išitšeng kwa gore ba ntsošetše gore o robetše yuang ka founu a zanke ba founu ke ntho eng košišeng bohloko le ganyana zanke ba founu sistera ka show e sa le ke ba aywa o thomile mpona gona mo kgašong mo e sa le ke ba yo 2 years ka moka e sa le ke ba yo 2 years o thomile mpona mo kgašong maloba re tlile mo a zanka hlo a nyaka o tseba gore eng keng that's why ke re thego a ke na thego a zanka tla ko nna a zanka mphonela a zanka dira next ke sisteraka ke ya emba ke nnete mara se ke se bolelang ke re sisteraka shu a ke mo tsebe ntho ya mathomo ba ntšere bankiša mola ba paletswe le gore ba botšiše gore o robetše yuang ne kano ba motho ka mokgwa bjano ke thomo o bona gore no bophelo ko re ka mokgwa isobvious ke lahla ke batswadi baka ba nlahlela ko mothong wa ko ntle motho ola ke mosadi wa ka a se leloko laka wa kwešiša ke gwarane le yena ka mogoro gwaraneng mara batho ba ke tshepetseng ko bona a ke ba ajwa bona ke bona o tshwanetse gore ba direng nka be ba rile maele tsamaye o botša mosadi ola a go fe tšona dilo tše tša go orela tšeo ne ya o tle le tšona tša go orela ga o etla le tšona mosadi ola go fe tšona o boe le tšona re tlo mo oretše mara ba ntšere ba ntliša mo so ka ge ba ntše ba tseba gore no seemo sa ka se yuang ke ka no tšhaba ke bona dilo tše di sa boneng ke batho ka no tšhaba ka palela motho o yuane bona ke ba bakae ke ba bantši ke ntho ke ra re ke ile ka ipotšiša yona mainde ya ka ithoma e boa ke re batswadi ba ka ba nthege okay ra tšwa moo be ke leka gore ke e ahlole yeo ne ke tšwele mo go yona gore re tšwe mo yona re fetše ankere ba boletše ka mokgwa bona o boletšeng le nna be ke leka gore ke re tšwe re fete so okay right ye nngwe yeo ke ra gore ke a ekwa sister wa e bolela ya gore okay right ya gore ba ntsamaišitše re tšwa kae be ba se le nna a re ya nneteng pele ga modimo be ba se le nna ino ba gore sometimes go a ije ka motho ra re tsamaye re jike mola fela so mara bata ke ba blame nna ke re tshwarela odimo ke re seatla odimo ga se sengwe go tshwana le ga maloba ke founile ke boletše le sistere ka Friday ke kgopella
ke kgopela tshwarelo ka mfano wa kane dilo tše le ke ra o di boletše ke mo kgopelela tshware ke ra mo tshwareleng ke ngwana marapate go na le mo ke ra dilo tše di tšwang mo nse ka ge nna ke dutše le ena di tšwa ka kwa go motswadi wa ka o di kry-a koo a re di lebeleleng nnete ya gore ditaba tše a di bolelang di tšwa kae a di tšwe ko nna a di tšwe ko mama di tšwa ko motswadi wa ka le ga maybe o ka re besa ntho ela wa itheeletša gabotse o a bolela gore o di tšere kae mara ba nyaka o latelela reality ela a e boletše ngwanola ba latelela eng okay right di-ritual tšeo ne so okay right o di dirile ke a dumela efe ba o di dirile a ke mmotšiša nna o bolela gore no yena ba jwa a tikwa gore a sa robala a bona dilo tše a di bonang ba rile ba le kae gone le ba re mo diro motseng motho mongwe a fihla ko bona a bolela ba mo šala morago ba ko yena a ba botša gore no tšea kerese ke le what ne o berekše le metsi 1 2 3 so nna se ke nyako se bolela ebile be ke se nyako bolela mara pate ke feleletša ka wane ke nyaka thušo ne ya gore a go berekiwa ka kwa gae re tsebe gore re berekela godimo gang gore le bona batswadi ba ka nke ba ntšhe nnete fela mo okay ba boletše ka taba ya gore ba re le ba mpeditše gore ke yo lahla engeng ke nnete ntho eo nna ke boletše le sister ke moya ke a zanke ba re kae ba re le go na le dilo tše di leng gona mo gae tšeo ke ra gore ba tšwile bona bo hlola ba di bona so go tshwanetse gore di o lahliwa ngaka ile e tlotla go tshwanetse gore di o lahliwa nkere okay nna ke dumetše ka re ke tlotla mara zankaya ka ga o mongwe a rile ka bona wa ipona gore a wa phela botse wa ba jwa o ya jwang ka kwa ka bana dilo tšela di ka dira gape di a boa mo go wena gae a zankaya okay second point go na le gore mokgekolo šo ke mamaka o dutše mo o ile a re passetša one day makoko a ke tse ba tšwa kae ko ba tšwang bona ne ko ngakeng yeo be le nna ile mfo e thomo ngwana malome ile a botaka ile koko re le 4 sister ba se go ile manthapa ma so late a re bitše gore mola ba passetšang ra fihla mo ra kgonama a tšhela motsoko a bolela ka mokgwa a bolelang a re a sa bolela go tšweletše sister a tšwelela a re no gante le dirang na tlogelang ntho e gante mama mothole o rileng o rile a go phasiwe ka nako e re o phasa forogo okay ka nnete a tlogela o phasa ra re forogo re tsošitše ke bona rena ebile ra robala ka wane be re ntše re le busy re tshwere diberenyana re eno forogo ke ga ba re kokotela ba re no a re eng ka kwa re o phasa re phasitše ka nnete go na le ntho eo ke ra gore e serious ye nna ke e solang mola ba re la go phasiwa mola go na le sekotlolonyana se sengwe se se kanyana se sa o tshwana le lombai wa bona sa tshipi motšeka wa tseba motšeka ke mašila le lo aparang ale la go tshwantshiwa noga e nngwe e kgolo so lešila leo le motšeko o ba phasa mola ntho ele a ba fetša ba rentšhe tšhelete e tšhweo ka moka re itšhele ka mola sekotlolong nna be ke lucky be ke se tshwara tšhelete e loss ba re itšhele ka mola a e fetša ntho e ba re e tshwanetse e tsamaya ko kamareng ya mokgekolo fase ga mpeto ntho ele o tshwanetse re e bewe ko fase ga mpeto wa mokgekolo e dula ko gore bana ba se ka e batamela kwa sekotlelo se se neng le tšhelete ka tuku yo ya noga le ka tuku ya noga o tshwanetse gore se o dula fase ga mpeto kwa mpeto wa mokgekolo ape ntho e ke e bolelang a ka gane ke a gafa ke a tseba ke a gafa mara
no mindinya ya ka e right ke ntho go re e diragetse ebile ba intšhitša bota go ntšhitše tšhelete mfo itho le ena o ntšhitše tšhelete a ba mpha nna 2 ranta a intšha mo potleng a mpha le nna ke e latlhetše ka mola ya tšeo ba re yo dula fasa mpeto wa mokgekolo bana ba ska ba tamaela re ska ba palela ka kwa nna gore dilo tše be ba direlang a ke tsebe gore why ba dira dilo tša go tshwana le tšeo so okay right ore nna ke tšhaba gore ke boela gae kore ke thomo tšhoga ke bona dilo tše di so ke re ai man gae ke tlo ya yuang ka wane ke bona dilo tšeo ke rara di bone ke batho a ka gana o wela gae so ke dilo tšeo ke rara di gona so nna be ke leke gore ke ba fahlolole nyano gore le bona ba ba open ba bolele nnete gore dilo tše le be diraga yuang di-ritual tše le dirang ke mfano le bona a ke tsebe gore ke di-ritual tšeo ke rara le tšona di a direga di dirile mokgekolo ke yena ke sestere ke nna ke mfo wethu re le 5 ke bona ragadi se o emiša letsogo ragadi Thobela ke gopela go tsenanyana ganyane e nka se bo motelele nna abuti le mma le sese le Mohadibo nna ke tlogile kwa ke itla mo ba re sebiletšwa sa roba ngere ba re ngwane eno a šuloile ka mola Mohadibo mfounetša and then ra skwan ka network gore go diragalang and then mara ka kgona gore ke fihle mo ka ge ke tseba gore ba re mo a ileng gona o tlo kry-a thušo wa bajwa and then so malome ha re nna a sa nkatla ke tlo mmona le ga bajwa so a ke tsebe gore phošo ya ka e bile mo ka ya gore a ka tla ne nka se tloge kwa and then ka tla mo ka šia bana ke nna ke ne masia ke ne bana ba banyana ba leng gore ke ba tlhokometše le no ke ba tlhogetše ba nnoši sa bobedi malome a ka se llele gore nna tshwanetse gore ke tle mo gage ke tlo bona mo gage yena sa tsebe gaka ke a botaka o ne diphošo tše dintšhi tše leng gore ntiretše tšona ke las bone nna mara ke kgonne gore ke di sware ke mo swarele ke re wa tsore ke a botaka ke ngwana mma mara bjanong ga ba e tla mo and then ba tlo hlapaolana ba ira dilo tše ka moka tše leng gore nna tše dingwe tša tšona a ke di tsebe nna ke mosione ka mola gae ka mola ne ke fela ke ya ko kerekeng ke tla le ditaelo ke fa mma gore berekišang le bana ke tsebe selo tše tša mephaso tša di bolelang gore ba dirang a botaka ke motho o rata ngaka lankwa ke motho o rata ngaka ke motho o rata motšoko ankere ne ke fela ke itla ka gae le yena a itla ka gae a be gona nna ka se tla boela morago wa seng ka re martsweng a re eng kae ba tšwele ba ile kae ba tshwere diphuthelwane lankwešiša ke ngwana a ke nyako go bolela ke bolele thata ke le motho wa dilo tše ke reng ka ra ke bone selo lankwa tše dintšhi tša di bolelang tše a ke tse boreng e no ba gore bona ye ya sekotlelo sa noga la e tseba yona ya sekotlelo ke thomo kwa ka yena nna ragadi o mogolo la e tseba yona mpotše selo la e tseba ye wa e bolelang ragadi nna yeo yona mara a izange mara ya ba so ka tsela ya bolelang ka yona le ngwana ola wa malome be ka se bona koko la e tseba ya e bolelang ya sekotlelo nna sekotlelo se a se bolela gore nne ke na le badimo ba mamaka tse ke di bolela nnete kore bona ko moka kore ke thomo go fetla mola ko moka nne ke thomo beya thapelo ka re mma ke tshwanetse mo diela tse a dinyaka a one ke a dia mara tšeola tše gore nna ke gapeletše le gore dinoga tse la diaine duku legale ko nantšete ko na palo sa sekwemo sa bamanamene se loko va ku ni nga xavi swilo leswi ya ku vona va nakisanana awa a ni tshembisi ku phahla mina hi vana lava nga bubuliwa hi mina hayi a swona swesweswo no go kgopela o tsena a bana nnete tate moremi nna ke kgopela thušo se se leng gona ke thušo ka wa nnete ke a e bona gore ya gana ntho ke e bolelang ba e tseba definitely sure ne a re phasa mola
a ba dira dilo tseo be ile nna ile abotaka ile mfowethu ngwana malome ile koko ile sister re le 5 sister e le wo go ba ola o lo mogolo re le 5 ne tse ba di tseba ebile definitely show ino ba ile gore ngwana malome ke motho a ana phone nka ba ne phone bo be re ka betha phone wa mmotsisha ba tla go botsa gore tšatši le so re go diragetse so wa kušiša so marapati nna be ke sa itse gore kae so ke re se se leng gona a re lokišeng nthušeng gore at least ke fole ka bane ba gana ka nnete gone jwale malome Thomas re na le problem shi ya gore bothata bo ka gare ga lapa le ya lla ka lapa la mokgekolo ene ke lapa le santse o boela ka go lona ana lapa lela o ka boela go lona goba o sa le boifa mo ileng gore ga jwale re le lokiše le loke pele before o tla tloga mo a re DP wa ya kua thank you malome wena o ka boela ka go gare ga lapa lela re nyaka o bolele nnete e tswang mo go wena nka boela ntate Mremi ke bogadi jwaka e go ka lokišiwa re ka lokiša eng so o tla ba ke eng wena ga o le ka go gare ga lapa lela nna ka kwa gare ga lapa lela ka be ka bona selo dilo tse di bonang be di bona ke bana baka nna ena a sanke ke bona selo taba e ya go phasa ya gore go tšere sekotlele go sebeilwe ka fase ga mpeta koko wa itseba ke thomo kwa ka ena le hona a ke itsebe Rakgadi ke gopela go fetola mo yeo yona mara ka tsela a e beang ka yona a e bea gabotse nko re bele yona ga botse Rakgadi a e bea gabotse re yona bele yeo yona ga botse yona motswadi ya yeo yona le gona bjalo ke sa boelela ke re nna ke gopela thuso mola motseng ole Rakgadi thuso yone ke a e gopela Rakgadi mama o tlile re beeleng yona ka mokgo ga botse ka mokgo malome a sa e beng ga botse o e kobolle mo e kobegileng ke le beela yona mama be go le motho wa go rekisa motsoko o yena ke tsela le yena vele ke re ke nyako mbona gore ke mang ka nnete mosadi o vele ke fetle ka mo ke re mama a reka duku le gona bjale yo gona ke ebile gona kwa yo gona vele sa le vele a tla le yona ka fitla ka no ilatlhela a reka duku yeo ma reka duku yeo a kere a e tlisa mo go nna le gona o file ngwana a di tsileng ma fa ngwana a re tsame o fa mawe yalo ka a fitla a re kokwane o re duku e laši ka emelela ka molata ka re mama wae mara o dira so o tšea duku ye a kere duku ye ba re le wena o iphasetša o e bea mo faseng ga mbedo wa gago na a re awa nna ke latelela badimo alright mamalome wena o bolela nnete o re tabe o thoma go ekwa o bolela nnete mamalome a re o thoma go ekwa tabe no a se nnete le yena a na nnete le yena a ne nnete ke ema lo wena malome ka ebile ke a ne nnete ke mmoditse ka re o ne taba e so a ke tšo boa ka kwa ka re re le 1 2 3 so anke o phothologe o be le nnete no nna ke ema le malome ke ema le malome mamalome a o ne nnete ene go hloka nnete mamalome go bolela nnete ne nka se le ishe merupeng le leso because lo fitla merupeng lo ntshokodisha nka se le ishe merupeng le lesoke cause a le prepared gore le nyaka thušo ntate Mremi no lena ka bolena alate gore like alate potsa gore le nyaka thušo ene re ka se tšee taba e le so ra isha merupeng mo e leng gore santse re ye go kry-a thušo gona ka lebaka la gore o tlo re so o tlo re so o tlo re so o tlo re so e kwa mogala ba gago a gone gore wena le mogalabe le shera ditaba le palela ko go shera le ba bang ba ka molagae a ka palela ko gore tate a go botsa taba go swana di so ke go kwele nako le gore no nna a ke tsebe selo ka re mo ke maaka mo we kwele ka mogola Rakgadi a e tlhalositseng Rakgadi o re e tlile se ka sporofate ke ntwe ke reng dilo di kgona go ba gona ka borena ntwe e senyang dilo ke lebaka la go šireletša taba go na le gore re bee taba re nyakele taba tharollo ndane dilo di loke di be gabotse wa mona Rakgadi ge a šala ya kerekeng ba mo fa ditaelo a etla le tsona ka ga gabo a le motseng wa gage ke sešupo sa go bontšha gore motse wa Rakgadi o ne bothata bona Rakgadi o gagage mara ga ya kerekeng go tswa ditaelo tša go bontšha gore kua ga gabo go ne bothata bagešo Rakgadi o mogolo
koko o kereile seporofeto ba re a tšee a kry tuku yeo ya go doreiwa noga and then a phase ka yona tuku e ga a fetša a e bie ka mofase ga mpete why e swanetše e dule ka fase ga mpete number 1. Number 2 o ka re koko nkebe a kgona go hlathologa gabotse a re beele yona gabotse gore ba be ba re ge a phasa o swanetše a phasa eng a phasetša eng and then ditšhelete tše di tšweleng mo baneng ba gage di ya ka mo sekotlelong se e leng gore se tsamaya le tuku ye di ya go dula ka fase ga mpete ke tša gore go diragale eng a kere seporofeto ge motho a go botša sona le rena batho ba refa seporofeto wa se senka ene ke dipotšiša gore ka baka la gore tuku ye rakgadi a e bolelang gore koko o ifile ngwana gore a tla mofe yona ke ye e tšwetšeng seporofeto sa koko go rakgadi e ya go dirang tuku ye and then bona ge e ya kua rakgadi a kere o e fa ke ngwana motlho mongwe ngwana ga ba mofa melaba ba mmotša gore o botse rakgadi gore a direng a se ka dirang rakgadi wa itšea o ya go koko ga a fitla go koko ka mokgwa go ra gore tukueki a kwešiša gore wa e swentše itle go yena ka baka la re ke taelo a koko e tšwetše koko jwale rakgadi ge le tšea tuku ye le bušetša kua go koko o itšere back koko o rile yena o latelela badimo ba mamo a gage mo go nna a doku yona a itšea doku yona yela a itšea yalo lena sale ka ilatlhele ebile ke ilatlhetše kae vele ke no feta ka ilatlha vele ebile a ka e berekisa malume ma bolela so o rile maatla mama a kere a tla o rekile gape ye engwe gape a reka le sekotlola nna makeya ke ile vele ka re ga gore motho ola mama o boditše gore o phasa frugo ke why wena o phasa nako ye yale ya frugo ke ile vele ke ba kry-a vele ba firitše go phasa yale ya ditšhelete le eng nka bolela maaka a ke itsebe na vele a ka lahlela vele na ke sa tshwara selo ebile a ke itsebe ya tšhelete gore ke rima ke tsena mola ka kry-a vele ba emelela a re awa ke begile ke tšhetše bjalo nna gore no duku yele ya noga be e mena go direng be e dira eng nka se lekutše nnete bjalo le gona bjalo ma ke dutše ke no nako ngwe ke yona e dirang gore go no ba le hlakahlakana mara se nna ke se gopelang nna ne ke gopela gore tate moremo nna ke gopela thuso ka gore bana ba ke ya ba kwa bono bolela ba ya kwa ebile a bana nnete ebile a ba bolele nnete nna se ke o gopelang sona nna ke gopela gore o yo thusa gona kwa lapeng kwa Selofo kwa nako ngwe go sasa betlo gona le go tswa mo melomong ya batho nna ke na le mana gape batho ba bantši o no kry-a ba re awa le gone ba re o agile motsola o na le noga jalo ma ke dutse fase ke innagane kere nako ngwe yona noga ele ba re le a iphasetse ore ke yona ore bjang a ke tsebe jalo nna se ke se gopelang nna ke gopela thuso ka gore batswadi a ke ngaka ne mara ke kwešiša gabotse gore dilo tša badimo go swana le ge ba ka go fa lešela le le rileng ba re o le reke gantši ba tla go botša gore o lebee ka mofase ga mosamelo e seng ka fase ga mpete and tuku ya go ba le noga sekotlelo ditšhelete ka mogare ga sekotlelo and tša bana ba ka mo lapeng ke taelo ya mohuta mang ye e leng gore e swanetše e thuše motho ka eng ka baka la gore go nwa le ge ke bajwa gona ke tlo tswela ke taelo tša go thuša mmele wa ka gore ke phele a kere jwale ye e tsamayang le dituku tša dinoga ebile e ya go dula ka fase ga mpete ene wo o robalang ke koko a e hlake gabotse ene ge e ka ba koko ba mofile taelo yewe ke dumela gore taelo ya mohutu ke e tšhoša ka bo yona mo e leng gore mohlomongwe nke ba biditše bana ba ge ka moka re bana ba ka ke tlabegile
ka gore ge koko a re o latela sedimo sa bommage gore sa gabo motlho mongwe go tswa kua ga gabo ke ka mokgwa e leng gore ba phasa ka gona a retse so go jwale ragadi lena tuku e ba ile go lefa go jwale a le sa tseba le gore e kae duku ele ba go mfa yona e gona ka gae e gona ka gae sale ya bofelela ka yona plastic ela sale vele ka feta ka no ilahlela ene na sa bobedi e re ya o tlatsela na sa bobedi bana ba mma ke bona ba babedi ba le go lenyana le nna ntho engwe le engwe maidireka ke gona ba butša ke ba foinela le yona yele ya gore ba re go diregileng ke tsamaile ka nnete ka tsamaya magogo be ka rurugile maoto a sa gone go le go gata a feta go nna a boa motete a re go nna ke hlakane le bana ba bangwe ba kae kwa ba re ke mabutse bana ba la ba fitlhile bamporofita ka re eya awa ka re bjalo bo nagana bjaka gore gone bjale a o kgone go tsamaya a re awana ke re awa re tsamaya re nyaka bana bale ka re wa ba tseba na a re ke a ba tseba a re gona bjale ke gopela gore le foinela maele ka nnete ko foinele yena a mfounela Elias a re awa ke etla Elias o rile vele ma fitla mo la hlakana le nna ka re ke tswa kwa ga kokwane o re mkhapa kwa ga ramphisa mari kokwane re mkhapa ga ramphisa sorry bjalo kokwane a dira a boa gape a no jika re sa le gona mo la tsileng gona mo la getting yaka a re awa a re eneng kae a ke sa ikwa ra fitla gona kwa a releng re ya gona ma re fitla kwa kokwane ba fitla ba re kokwane wena o nyaka o ruluiwa setse o re o rola kwa nokeng ene ka nnete taba yo ba e dirile ba ke a ba foinela ba babedi mo go koko a rurugile maoto ba e dirile ba re koko o tshwanetse o re nyaka poti re tlo gona o hlapisa re kgaša gape mo la gae ga gore mo la gae mola re bona go na le memoya lankwa ke ba boditše ba babedi ba ntho engwe le engwe ke ya ba botša a ke zang ka ba fihlela bjalo ye yona e bele na ke sa nyako le gore ke no e bolela ka mo radiong na ke re le ye yona re tlo no e bolela tšatši le go tlo ba le gona kwa gae nna ntho ya ke e kgopelang bana ba mma nna ke ba kgopelela thuso mabaka a kgopela thuso gabotse ke tlo ema le bona mara ma ba sa jika ba ya kwa le nna ke tlo boela morago nna ke kgopela o tsena wa bona ka wane nako ya tsamaya nna ke nyaka thuso e serase ka wane ke a tseba nna a ke right ke no ba right for nakonyana eo tšatši le lengwe kore no phela ke betha ke le tsona a ke tsebe gore le tswa kae so okay right go na le ntho engwe e serase o tshwanetse gore mokgekolo a e arabe no diaparo tšaka nna ke thomo gafa ke itswa ko toropong ke itla mo gae tšebe ke diapere tšatši lele be di tlerogeile di hlakahlakane ke robetše nokeng ko motete kwa ka robala nokeng bošo ka moka ka boa ka ketima le naga ela ka moka go fihlelela ke be ke tlo fihla gae a ke tse gore ke fihlile jwang a botaka a mpha diaparo tša gore ke change mokgekolo gana ka aparo tšela tšaka nna ke a bolela mokgekolo tše re aparo tšela tšaka be ke diapere a mphe tšona ke makgetlo a mantši ke re mphe diaparo tšela tšaka wa gana gore ko nna aparo tšela ke nyako bontšha batho ba gae gore nako ela thomo gafa go tlile yuang bo apere yuang o gana ka tšona di kae koko diaparo tša gage nkane le sa mofe tšona wa gana mme a itwananenla sembalo lesiya mina a ni ku leswi ni alisako lesiyana swona loko a ku ni n'wi nikane u vuyi himpela hi vo 5 a ku ri ku nghena ka yena riaparo tšela ke nnete jona di gona a ku na maphepha lomo ku na mapasi se vana va yena lava
va ri fe dipampiri tselani ku kumbexani vi kumbexani ku na makhati ma timali lomu no va nyika maphepha lama no neka swimbalo leswiya no swi kona a cheka swini ya ka boxa ni ku loko o tshika a fane ni ta ku mina siku leri ni nga n'wi vona hi rona a mbali so a ni nga onhangi na mina a na twa ku yin'we na mina no mokgekolo nna ke dutse le yena mainde ya ka be e boile be ke hlatswa ke apere diaparo tse dingwe ke hlatswa mola ka re mokgekolo diaparo tsa ka di kae ka bona a bote gore kae a di ntšha mola di sa tletse di tšhila ka mogola di bofilwe so ka re ga checkers o gana ka tsona a mphe tsona ke re ka gobane wampona gore ke otile at least mphe aparo tseo o a gana le today sho dutse mo ani alangi mo ngani hembeli o ka mofa tsona go sasa koko na sweswi loko ku ri na bolonyi na sweswiani a mi ta mi ya swi teka mi ta na swona la swi kona ni ta ala na swilo swin'wana na mina na va bya mina batswadi le itse ba taba diaparo tse di tshwereng ke koko maele wa ba itsebe a le na ke itsebe ebile ke thoba le go ikwa mara le ya mokware wa dumela re di gona o di swere a le na ebile ke thoba le go ikwa nna mara go ya ka nna kere nna go ya ka nna kere ke a le gopela hle batho ke gopela le tlogeleng go ya kwa le ya kwa le na gopelang gore tate Moremi a re thuse fela nna re nyaka thuso mara re mmotsa nnetang kere gore a tsebe le ena gore a re thusetse godimo ga eng ya koko diaparo di bofolleng diaparo re bofatša mohu di bofollang diaparo tša gage koko le mofetsona diaparo tša motho wa go phela a di tlemiwe di bofolle koko mofe tsona and then le yeng go dula fase le tepolele and then ge le fetšo tepolela le tleng ka kua gae re tle re duleng fase and then ge le fetšo tla gore re dule fase ke tlo kgona go dula le lena fase ke le botse gore re swantse re direng lapa la koko le na le mathata rakgadi ke gopelela ngwano la tshwarelo bafana ka mo tšea di boletseng kgopela mo tshwarela rakgadi awa ke motshwaretše ke tlo mo tshwarela mara ngwana o la batho ba modimo ngwana le wane loko aya maabelegwa ngwana o go ile nna sepetlela ka feta ka re e tinyiko le teng ka nikwa tona ga te le gone o tlo nhlatswa ndira so amphatlalatša re nna ke moloi awa mara ke a motshwara mara bona taba go tseba modimo na rakgadi a ka mentona leina a ka re mang wa loya ke tšeka ko gae go na le dilo tše re di bonang e seng ke ka re mang o dirang or a ka re leina la motho a gone motho ke mo šupileng ka re o wa loya ke itšeka ko gae go ne dilo tše re di bonang ya mara go e fetša bafana le gore re kgone go ba le tšwelopele ya mo kgopela rakgadi tshwarelo ga ya moswara ga botsa kere rakgadi na kgopela o ntshwarele if ke boletse ka mokgo o sa e rateng ka gona na kgopela o ntshwarele ke bo gape ke o botsa gape na go thwasa nna ke thwasitše ke ile motwaneng ke kry-a gore motwaneng ya kere ke dutse dikgwedi ke le motwaneng ke gobela wa ka ke sose gore ke sose ke o tšea dinyoko kae ka gogo ne le sprayt mme ntho se ka qebešana o ngwana tlogele o tseba taba tša batho ba bagolo rakgadi le maele le thušeng koko a tlemolleng diaparo tša abuti Thomas diaparo tša motho a phelang a di tlemiwe re tlema diaparo tša mohu after poloko go fitlhela ge di tlo go phatlalatšwa ge motho a phela a re tleme diaparo tša ge ka baka la gore go ra gore re tlema bophelo ba gage koko a di tlemolle a mofe tšona ke no kwa ke swaba ka baka la gore kwa ge morwedi age o e leng gore o phela le koko nakong tše dintšhi ge setlogolo sa gage maele wa phelang a thuša ka mo a ya ka mo a thuša ka mo a ya ka moki taba ya gore koko o swere diaparo tša monoki ke ba thoma go ekwa and monno ko o mogolo gore mmaga ka mo swarela diaparo ko o mogolo ya ene le taba e ya sporofeto sela ya sekotlelo sa noga e santse setswe sekotlelo seo ya e dangerous koko a sekare ke sporofeto sa go tswa ga gabo gone porofeto tše dintše rakgadi ya se tsona o fitlha gae go sasa rakgadi o nyaka tuku eo le sekotlelo seo ditšwe
and then koko re tlo mo thuša maloba abuti maele o boletse tabeng wa re ke kgopela gore le tle le re thušeng ka kua gae so re mohlaleng o malome le yena ka mo o re kgopela thušo re mohlaleng o wa gore re tle re le thuše wa bona nnete le dule fase le kwane then tše ntšhi tša dilo re boneng gore re bereka jwang ka gore sekotlelo se ke dirang ka sona nna sekotlelo se ga setšo koko a go fe sona le tšhelete o e leng gona dilo ka mokana ga tsona ditšwe ke di isa ka nna no santse koko dilo tše ka mokana ga tsona ga di fetša go tuku e ka lapeng la ke na le rakgadi doku yona e gona kwa haka go na le engwe ya a e rekileng morago wena o swere ya gago le yena o swere ya gage eo sale fitlhelela le kgone go di bona taba ya diaparo tša malome taba ya sekotlelo se leng ka mfase ga mpete ka ditšhelete ka dituku di kotsi kore tše ntšhi ke a di ikwa nna tše ntšhi ke a di ikwa mara wa bona dilo tše pedi tše di kotsi ene ke be ke sa botša bafana maloba ge ke ba fegeletša gore go tsame o bolela le dingaka tšeo sa di tsebeng go dangerous batho ba bantšhi ba rwele ba se aware gore ba rwala wa ekwa batho ba bantšhi ba rwele ba se aware gore ba rwala kore motho a no go fa selo so a re ntwe o no e bja ka mo o robalang ganeng ntwela ke ntwe nngwe ye e phelang so go ka lemoga lapa la koko le ne mathata ene lapa la koko le ne mathata that is why batho ba tla bona dilo ka mogare ga lapa la koko whether ke tša ka gae whether ke tša ko ntle mara batho ba tlo di bona ka baka la gore ge e le tša ko ntle batho ba kgona go di bea ka lapeng la motho and then ge nkare ke feta ka bona noga ka ga moremi go ra re ke ya ga moremi le ge ba ga moremi ba ka se e tsebe noga yeo gore e tlile jwang go di agalang ka yona mara se šalang kore ke ya ga moremi batho ba e bona ka ga moremi so nna ke kgopela gore rakgadi le maeli o ka re ke setlogolo se segolo sa koko a kere ene gantšhi ke ena a thušang wa e bona ba thuše koko mo dilong tše o bona mo dilong tše pedi tšeki ba thuše koko and then ba ye go tepolela go ya ka mokgo o ba eletšang ka gona batleng taba ya meropa ga e nyake batho ba elwa ge batho ba elwa le badimo ga ba kgone go utulla ditaba gabotse ene nna ke nyaka go leeletša batswadi ne wa bona ge lapa le ka ba le bothata malapa ka moka ga ona di-extension tše di tlo tšwa mo lapeng le a go no re di ka tle tša sebe le mathata ka baka la gore ge o itswa o ya go nyaka stan go swana le ge rakgadi a tšwele a nyakile stan gona mola selofo o tswa le ka lapeng la koko a kere and then ka mo lapeng la koko go ka be go ne le batho ba e leng gore ba kgona go planta dilo ka lapeng la koko ba kgona go mofa diporofeto a di latela ganeng di tlišetša lapa la gage mathata so extension ye nngwe le ye nngwe ya lapa le le tlo tswang ka mo a go no re le ka tla la ba sekolo a go kgonagale so lapa la koko ge go ka thušwa lapa la koko la ba right and then la kgona go boelana la kwana ditaba tše monno la tlang go lefa tsona e tletle e ba tše dintšhi kudone tše e leng gore di tletle di thuša ba bantšhi mo lapeng mara nna tše ntšhi ke a di bona mara ke lla ka dilo tše pedi moroka ya o bolela nnete malome ka kapa re ne le balli ba bangwe o ka re ba fihlile taba ya ka mo ke nagana gore e fihlile mafelelong re ya go dula fase ba go tepolela ge ba fetša go tepolela and then ba tla bua go rena and then ra bona re go tloga mo re a itšea re iša kae koko thušo yona e gona nna be ke kgopela so for re tlotso nna be ke kgopela thušo ka bone ke a bona gore no a ke sa le rai wa bona ka mokgo re rumang ka gona gone jwale go tloga maloba ke dumela gore be ba swantšeng ke batšhi ba tlile ba ga moremi ba tlo le thuša maybe ka ditaelo tša go tlhapa le tše dingwe tše di tlhokagalang re be re tlhoka gore re rume pele and then go ra gore anytime from tomorrow se sengwe sona se tlo o diragala as long as le sa go dula fase le lokiša mola and then
le moremi o tla ba le gare a phethela ba e leng gore ba hloka go phethelwa ditaelo yeah no ke lebogile kudu a kere ya ewa le nna ke a leboga mara wa batamiša ke moka ra kgona a go namela thobela ya a ke leboge magageshu ge e fedile gabotse ya ga tšhauke balli ba rena ba bobedi ba fihlile le kae batswadi baka nna re gona tshwarelo go letsoša bošego magagesho re ile rano ra bona gore e ya ga tšhauke o ka re tla fela ka pela ra no re a re napere le batametše magagesho le re swareleng go le bitša ka lebelo le fihlile magagesho ntle le go senya nako le ka titsebiša and then malome ka kapotla le fa melao ya kgašo and then la napa la tsena ditabeng ra tseba gore le thuša jwang mmagorena nna ke Diana wa Msimango Moteti Liberty. nna ke koketso Msimango ngwanesho o tlolla le kopelwana lewe nke le go batamelenyana ya le go batamelenyana re a leboga abuti Thobela nna ke nna koketso wa Msimango Moteti Matshelapata and then o tsamalena ke tsamalena ke motswalaka all right re a leboga ba gesho difounu di ba silente re dula tabeng ye leng gore e feditše e kgorometša motho gore a tšwelele pitšentše kgolo le go professor Moremi a nyaka thušo ga re bitše maina a dikereke le dingaka le ba profeta mo moyeng maina ba agišana re a bitše ka maina ke moagišane Tsoko ke ngaka Tsoko gore re se ka ra tla ra kry-a megala go sa ba re nkane leina la ka le tšwelela radio a kry la e bona kgaetšedi yaka o ka no tšwela pele ke moka wa re fegolela se borala nkore ko go diele jwale ga botseng ke dietše ba le ba ga makhubela mara ke lemogile gore awa melato a itlo ba emekalo ka le re ke no diela wena for molao aga maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši a re a leboga kgaetšedi yaka o ka nape wa tsena ditabeng ke a le dumediša ka mokgašong ka mogale ka lena ntate ka kapa le crew le ntate Moremi ke Diana wa Msimango mo Moteti Liberty re dula ga mme motswadi ne re dula number 2 Vlakgelaagte 2008 until 2009 mma rena ile a no lwala boletsinyana bo bokopana a re tloela July 2009 and then December ba bo mama ba re nyake ena o tlhokofetse le gore na nyaka Stan a re mo re dulang a o rate and then ra tswetsa pele tabela and then le ba ga bo mama ba re gole re batamele mo gaufi ra tla mo ra nyaka Stan mo Liberty ra skreya and then ra nyaka motho tse gore a tla re swarele motse hlokomela letsogo tafoleng kgaetšedi sorry ke wa fela pelo o se kwa tšhoga lokologa ngwane a tla re swarela motse re fihlile Moteti ka December 22 tsa December 2009 a re swarela motse mengwaga ntse re dutse go sena bothata then mengwaganyana e tlang ka bo ma nga no re 2012 ra thomo ba le bothathanyana ka mojarateng and then ntse re itswa re ya dikrekentsoko ba etla ba re swarela motse mara still go no homolanyana nakonyaneo go thome gape re kwa meshito mo dima masenke nna ke lora ke robala le motho a monna ene different ene ke ba tseba batho bao then foroe ke tsoga mmele o le botlhoko popelo e le botlhoko la o saka last three re bolela le ena mpotso re le ena ona le bona bothata bo and then le motho a usaka ona robetse go re na kwa last le ena e bolela re o lorile magwa maithu ka montlong and then re tsonya ke magotlo re tsonya ke motlhwa ke makeke re tsonya ke mafele mara mafele a sa re tshwenya no ene la mantši a re kušitšore ne no ba mafele fela re ile ra nyaka setlhare ra tšhela a tlhola e ba teng mara magotlo
ra tshela something a ja a sepele a re tsore a huile or jwang a boe re tshele gape a sepele a boe then ga bua a mang a tlohwa go sala le lewane le tlo felentse le jika ka montlong le jika ka montlong ning le nyametse dijo kore go fedile di a tšhentšhana kgwedi go fela bupi kgwedi la go fela sukiri kgwedi la go fela cooking oil and then mohla o epa ka montlong o epe le ko ntle o rounda ntlo ko ntle le ka montlong le ko ditrateng so re ya ke ntho go tshela re tshele mohla ola o nyamalle mara still o a bua and then re tshwanya le ke mangkhaganyane o na le nna ke setse ke tseba le date wa ona o tla ka December ka di 22 or 23 or di 24 and then re tlo re gore maybe re bona ka 8 maybe re tswela mo ntlo o bone mo lebotong mo franteng tomorrow o tla ka 8 o tla ka 9 maybe re tlhole re a re bone gore ka 8 re a tswa re ka re mabane re o bone a re tlhole a re o kry ka 9 maybe ke itswe ke tlhole ko o bone go bona re o bone wa tšhaba and then o bua gape a o bue ka 9 o bua ka 10 o tšhentšha nako maybe o tlile ka di 22 December o bo sepela ka bo February next year and then from February o bua gape ka bo September o fetse o ma 2 weeks 3 weeks and then o nyamalle o tlo bua gape ka December every year December wa bua le September and then a robale ntete kapa ntete moremi o shio no phela go na le dilo mo mama senge a re tsebore pedi no phela ngwana o sa ka go tlhalba dure o kule selo se thuruma mo mama senge ebile wa mputshoro a wa se kwana ke nna ka seko yo a wa no robetse ke ra na ka seko jala o sa ka lena re o se kwele se thuruma mo mama senge mara nna ka mo kamre ya ka mo khoneng every day no phela go na le selo mo khoneng le se namela ke sutle le ka 4 e se fologa ke a sekwa so ona broko a re phele monate a o saka o a ikrea mebereko ino fela mo moyeng a tsebore le baka keng and then nna ke a ke bereke ke tshwenya ke mafatla mara ke ne ke bereka 2014 then mafatla nthoma ka 2015 ka o diriwa di operation mara ga ba checka di test di bontsha di re bona a ba bone gore bothata keng until ban transferela go hospital se in Pretoria ke mo ba bone gore bothata keng bang operate so since mo vele a kena bophelo bo right so a re tsuri ke mafatla modimo or ke mafatla a motho or in cause of the test ba ile bona ba bone next so ke phela ka mogho so jara gore o phela o maiko marokara a ke tiko ga botse ya ke gore o phela o tshwenya ka mafahla o a go bakela flu me always ke no phela ke tshwere ke flu o phela o tshwere ke flu ke anwa ditlhare e folenyana le breathing ya ka gore o ka e wa motho a leng go kgolele wa e gore ke a go kwa le go njwa le gore a o nape o hema phumula ga nyane mo nkong ka mo mang okay thank you ya ke nagana gore re ka thoma ka tšetša ka gae pele mo gongwe tše dingwe di ka tla di a kgona go loka and then o sa dula ka lapeng la geno re ke le a o sa ka re sa le ka mo lapeng la mmetswadi re ithufela okay and then khazi go ne mo a dulang gona ke ngwana malome o nna matshela pata ona mo la mteti okay so o santsana nna le rena yana mona ko ya lu okay ya le ka tswela pele mama la hlalosa tše dingwe gona mola ke tsona tseo di re tshwenyang boshuga robale ene last ki ka June ke lora ke fila ke a lora mara ke kwa ka re go na le selo mo ntle ke ya mo le festering ke a hlola go na le mara no re ikhathile mehlarate ke lebella kwa mehlareng kwa ke bona
mfano mfishana a ke tsure ke tokološo gore ke eng e lebeletse kwa motho a teng o lebeletse o mfuraletsa a ntebella so a sa ntebela bja nna ke a mo lebelela a ke mmone gore ke mamarasina ke sa monna yeah so ke gore ntho e ka mogare ga lapa o e bona e le mokae yona thokolosi e go lebelela motswadi aka mo ona mešara teng re ikhathile go ya ko kgoneng ke gate o ya ko kgoneng kwa e mo kgause le metlhare eo mo kgoneng ya trata Yeah. ya jarata okay a re tsena gannyane mama mo tabeng ya bolwetse ba gago o ne bothata ba mafatla go ya sepetlele ba re ga ba bone selo mathomong mo sepetlela sa borena se ne ba sa bone selo ga bo ga fihla doctor e nngwe a re ngone re go transfer ya ra bankisa sepetlele se seng mo Pitori ke mo ba kry-ileng ba re ke na le chronic emphysema and then o mo treatmenteng no mara a ba mphe mehle le mehle because of ba re a banya gore le fahla le phile ka pele se banya gore le fele lona le tehemela lona ka bolona mara mola wa thomang go berekisha medication o ba go fang ona o bona go berekela yeah ne ke before operation ne ke sa kgone bolela mantso a maithu ke setse ke lapile shetse o lapile alright a buti khutšisha mme gannyane ka re ke a mo kwa gore a o dumeme a o hloke metsi alright alright mo khutšishe ka go motlaleletša ka tše dingwe tše di leng gona ntswala ya nna lebile ke nyaka go bolela thata ka lona lelapa la Msimango ya go goleng ka rena le motswala re goletse plekeng ba re ke Machipe ya ga koko ne go le bose mengwaganyana go itse ge mengwaga e ntse e ya ga go seno tlhokofala motswadi mogolo ko e leng koko ya ba gore motsu o ai wa thubega ya ga re bolela se a go sana motse mola rena re palela ko go tsena re palela ko go ya re palela ko go tsena gona ntho re gona go e dira wa lwewa ke ntwa ile e kgolo e leng gore e le batswadi ba palela ko go nna fatshe le bona ba e sort out se being ba bona self so nna ke motho mo ke na le go bona ke bone go na dilo tse ntši ke di bone le diphiri tse e leng gore di tswile no recently tse di ba mpontshang gore bothata ke eng ka lebaka family mo bekeng e fetileng ke ile ke le ngaka tsoko somewhere ka mo Pitori ebile se Pitori Northwest alright a re dire so ganyana mama moya o tswella molao go go batši alright okay ya a re tswele pele nna ne ke sa tekele nna go na le motho ne ke tsamaya le ena e leng tšhomi yaka yeah so nna ile go femba yeah a re ga femba nna ke tsele le ena gona ka mo ba mo febileng ka re o khapile ke nna o ntshepa nna ba itse ba fetsa ka ena ba tla go nna modimo o na femba a tla go nna a tlo femba nna go fempeng ga ka mo ke go tswella motho tsoko wa family a re nna ke nyaka mo goreng ke papa goreng ke phafosha batho gore go diragang ka mogara lelapa le ke re le bolela kang motho ke ga tlhalosa ena gore ke mang le gore o dirileng a tlhalosa gore yena o tsabeile a lo bereka mabitla lebitla la koko le lebitla la tatemogolo o a berekile gore dilo ka moka di tle go yena ka moka mahlatsi ka moka a go kore tatso a gona selo go family ya Msimango a gona kwano a re ke yena cause ya dilo tseo ka moka le mahu a mang a tlagileng go se be le kwano gona mo go se hlapiswe botse gona mo ke yena mongwe wa ditaba so
go be go tla le ntwa e berekisang ya tla e polela ya re yona e lapile ke go berekishiwa ga e lapile ke go berekishiwa so ke re e bolela gore e thomile kae ya feleletsa kae le gore nna ke a bakishiwa because of ka taba ya sedimo. That's why nna le nna ba ntse so ka ba kgona bona gore nna ke bonang ke nna ke emisang family ka moka ga yona. So o mpakisha sona seo ntho engwe le nngwe re tshwarang e bela fatshe tšhelete ya fofa mmereko kore a o dule ka moka ga rena ba go sa ireng selo yena motho ba gage bona ba tswela pele family ya gagwe leng kwa ba tswela pele to an extent ya gore motho wa ga tswela ke ga ntshebisa rena ntšhaba ka mpolaya ka go bana ke kgona go bonela go pele ke ntšhaba mo leswising gore gape go na bothata bo bogolo shibo ana ka moka ga rena ne re sa tsebe gore go diragala up until ena motho a ira mmereko last month la go ira mmereko ka June o rile mmereko wa kgomo a re ke mpogo so like enough rena ka moka a raya at all so ge tswella mola ke taba tsa gore awa lena ka mmereko ne ke nya gore letle ke tle ke to leja go bolela spoko se re le thushitse la setle ka go ba nna ne ke ilo ja lena ke tabeta mmereko o ko ona ke gore no vigela ntho e irahalang ka background o ba ira ke mpogo jwala buti le nyaka thusho le nyaka poelano le nyaka gore dilo di loke ga msimango go be le bophelo ana re ya go kgona jwang go gahlantšha batho ba ga msimango le go ya go tsena ka gare ga lapa lela ge e le gore ke nnete a go ne kopano re o dira eng ka se sebaka ba leng gona no ba gona ba kwana ya ba kwana ka se sebaka ba kwana so two ye kwana thata na to shota o mafello le be rile me bile na re mkentse mo gare mara ke na no ga ka kwa story ga botse a ka bua le ena mo ba golo ba o a senyang go a seng gona mo a sa kone le bona total ke na le sa ene a dule around gane gala sa tle le bile mo all right ka lapeng le lenyakang re le thusha ke ka mo go dulang sese ke ka okay a ke re gona le ga koko ko ma chip and then ka mo go dulang sese gare gadi ka go ban go le sisi man go le sisi ka mola e bile nna ba mpotsa le malo ba ka mo go tsidimisa ka se ba le anxiety ke le ka mola ke bothata di a boa ka mola lapa le ge le gopola lena mola bosesi ba golang go ne batho ba ba ileng banyadiwa ka mola go ba a le kgone go le go kanyadisha batho lapa le no ba le malwetse le no ba le mahu le no ba le dilo tše dimpe a koko go nyetse bo malomba ba 3 and then o wala spon nna ntšhitše lobola but mosadi tsamaile se re bana tsamaya 2017 I think and then wena mama o dulang ka mola go ka mola lapelle la koko lele ke eng se se botse se o se bonang ka mola gare ga lapa le rena re thutile ga koko a re sa dula ga koko go ntšhala re dula ga mme motswadi mo Liberty ka nako lele ka kua ga koko ke eng se se beng se napa se letla ba kudu nako re dula ga koko no go sena bothata no na le lethabo peace le rato o no change go fetsa tlhokofala makoko ona mo no change but before mo na go re tlo thota a ra tsamaya mara na a tswa ga botse go no bile le khagano malomo wa Lasbon o ile a fetsa le molekano wa gagwe ya ba re go kwa rena o re a kere ke mmaka ke nna ke ausaka ke makoti a re basadi ba ba ifo ba ka se dule ka molapeng le lewane so ke nako mmarena tlonya ka sten ra thota and then magori ya getseng ka mamago
Ntate Moremi o le Tuesday a re a tekwe botse mo mmeleng o ka re o tsena ke flu ba ya doctor mo kwaga a boa Wednesday re dutse ka motse re o ya mmereko nna re hai so ngwana ka ne sa lo monyane by that time ka be ke itswa ke re ko monyakela le re dinepi ke a boa so ge ntse ke bua ge ke bua ke a mmona gore o tshwere pitsa o tsholla metsi mara ke a mmona gore ha a sharp ka be ke bua ke phakisa ke fihla ke re a o sharp ke eng a re flu ye o ka re yang kgatelela e re ke boelle doctor ka re right a sepela so go sepeleng a re o tla bua labone ne le labrara re tla bua labone the following day ka re okay ne re sa le flaghlagte nako eo and then a tsamaya a ya machipe go ga gabo so o yang ga gabo motswala ke na santsana nna ga makoko by that time le a santsana ke na school ke ena bone gore go diragetseng forogo motswala go diragetseng kazi nna je dile ke gopola le tshwantse ke ye sekolong ka rema ke tlhogo e nngwe bothata gampe ke palla go tsosa tlhogo so ka robalanyana 10 minutes if ke gopola ga pila ka tsoga ke tsositse ke soundo ya ke yana ragadi a screama ga screama ke ya ka mola ka moreng ya gage ke re bothata keng a re wa swa ragadi a re wa so a re ga eswa nna ke tse phone ke phone laba batswala le papa ka gore gape hona le bothata mo ragadi shuka mo wa so a nna bjano a ke tse gore ke direng a re swa matsogo le maoto le mo mmeleng ba le dihlabi ntho e ka ba ile ntwe moswereng nako ka eso nna ne ke thoma e bona e iragala tsatsilela mara ka mgoeleng ka re ke ntho ile gore ne iragala iragetse mo bekeng apa ntile e motsia tsatleo alright le khula le ile la napa le letlaba kudu le ileng gore le ile la napa le le fa le tshogo e bile le lefe ka kwa gabolena ke lona le la mama lona la mama ga ke lona le re makaditseng gore go diregile bjang gore re le no gore sa markets gore o tlhokofetse bjang ka mabaka mafeng okay malome ka kapa o ka bolela well tša ditokološi bo mfanong fitšhana bo mmankgaganyane ba go tla ka di-date makeke le tše dingwe ke nagana re ke mathata a re dilang ka ona almost every day so ke kwele abuti a bolela ka a ke tsebe gore ke re ke sepoko goba ke phoofolo tsoko goba ke badimo nao abuti o bolela gore go bile le mmereko wa family nenne mo and then yena le ba bangwe ba maloko a family ba palla ke go attenda mmereko owe and then ka morago sona sepoko se o phoofolo yewe kapa yona badimo bawe ba bolela le yena ba mmotsa gore ba dirile gabotse ba seke batla ke go kwele gabotse o kwela gabotse mara a se badimo ke sepoko se ke motho wa tlhokofetseng wa leloko goba e no ba ntwe e berekišang ko mongwe wa leloko ke ntwe e berekišang ko mongwe wa leloko ka gobane ge se te tlhalosa se tswile ka gore sona ba se bolaile bohloko sepoko se ba se tlhabile ka thipa ba mogolong okay ke ngaka tsoko ya go tswa Zimbabwe ba motseya ba mmisha gore ba tlo mmerekisa gane o wa gesho o tloya a ilo nyaka a ilo tseya gore se bereke mo family se berekela yena se thibile rena so motho wo a tswileng a ya go tšea sepoko se
ka mogo se mmerekelang ka gona se a mmerekela lena le a bona gore dilo tša gage di a tsamaya too much sa mmerekele re a bona le bile wa ganya ka mokgwa kore le ga a tsweletse ka mola na re bontsha gore ai sa mmerekela re na le bile re ka se tope selo and then sepoko se ebile se a boa se kgona go tla go wena se go fe ditaba se re se lapile go mmerekela mara se lapa jwang ore gone se ntwe a sa idireleng sepoko se gabotse ke a nagana gore go na le ntho a sa e direng gabotse for sona mara ka mokgwa se tswile ka taba ya gore sona se phunya sephiri ke gale se lapile o senya ko tsamaya senya gore a se busetse mo setswang so yena ga a bone a hloka thuso motho a yena o bona a le right ka gobane yena ga tswelela o nore gape mo ileng ko babitleng ke lebitla la mmage le kwa ke lebitla la tatagwe nna ke tsena kae moo o ka re wena o setlogolo ka rena ke setlogolo okay nna ke tsena kae moo ene le gona ke tsena kae gore tshwanetse ke phafose mara o a dumela gore o se swere sepoko se o dumela ga botsetswe o dumela ga botsetswe a gane and then ka baka la gore moroko sa jo butšha mo gore ke makhua makae a e leng gore a tlhagile mo lelokong a le makaditšeng a le tlaba a le koša bohloko le boletse ka lekhule le teng and then mo e leng gore gantši go ba le se e leng gore motho wa se berekiša go mo direla letseno le le rileng makhua gona gantšinyana e ba a mmalwa nka lena le bolaka le le teng bona le go tlhokofetse mmarena before mama rena ke tlhokofaletse ke ngwana a na le 5 months le ena o no tlhokofetse o no tlhatsitseng ja tlhatsa lehulo and then after mo ga tlhokofala mmarena o tla mo ga tlhokofala kokwa rena and then wa tlhokofala ba banke ba family ya ga Msimango Patikontle o di khoro okay and then wena warra spoko se a nki se nyaka go tepatametša go wena gore mohlomongwe ke lapile ka kua le ke nyaka go shifta ke berekele company engwe mohlomongwe a ke re nna le bona batho ba re gole le gole ene gale ke sho ke ba qenne 2012 o somewhere mo gona mo okay gale ke sa bona le bona 2016 ya gale ke sa bona le bona so ntho ke tsebang gore ba ka mkhone se bolela ba se berekisitse mo gonna ka baka la gore go bakiwa sedimo okay o motho ba di moen ke motho ba di okay o thwasitse o bereka ka skereke okay ke le ka thwasa mara ka siri ka seboe gore ka seboe ga a wa goro a wa fetša ga botse o di ripile gare a ka fetša ga botse and then ga ne se bothata ke mo ne setse a ile kwa a le thuša ka tate ka kapana ke kgopelang tate moremo gore a tla re thuse ka lapela la mmarena because of age a gona bophelo bo monate ka kwa a gona bophelo bo monate ebile ke lebala e nngwe ngwana ka bekela dikole di bula o hlakane o tlile mo nnampo gore mama ke hlakane le meo mongwe a re mo ke emisa a mputse gore ke dira grade man ngwana o la bolela gore ke dira grade 12 gore meo la na pila and then go era gore ge ka ba lapa la go kwa bona le hloka thuso gore a sontse re kereye ba lapa lela like bana ba ka mola lapeng la go ba ba neng le maswanedi a lapa lele ka gore ba ke ditlogolo ba so go era gore ge ile gore re thusha baki and then ntle le mathata ntle le go bona mammang gore a sontse re bolele ka malapa a ga bo bona mara ge re ya go thoma re bola ka lapa la koko then re bola ka lapa le e leng gore le ne bana ba ka mo lapeng leo ba e leng gore ba swantse ba approve thuso yeo e leng gore ba e kgopela no ke nagana re go njwale ya ba ke ikweile malome ka kapa ke tla ba thuša ke tla ba direla tše ka moka tše ding ya ke gang and then re bone gore ba ka khwetša thušo ya mohutamang ke le kweile mama ke tlo le thuša kere
ka leboga ntate Morena. ya ke le kwele re tla le thuša. and then wena wa rra spooko se ge se communicator le wena go ya ka wena se shapo goba o nyaka go kgaola chain ye ya network gore se se ka tlo se sa bolela le wena no tshwantse network e kgaoliwe o sontse kgaole tshwantse kgaole ka gobane ge re ka e tlogela fela re ka se lokele ke selo. Alright, spooko se se kgona go bolela le wena ntle le ge ba go femba goba se bolela le wena fela ge ba go femba? Se boletse le nna molae ba mfembang kore ne ke se aware gore se gona. And then wena tabeng ya go feleletša merwalo ya gago gore e be fetse e fitlha ka gae ke ge go ka tloga mothako? Ke go ka tloga mothako. Jwale mothako ka gore monga ona shu o a ngangabala wena tharollo ya ge ba be ba go femba ba rile le swanetse le direng? Spooko se nna se itse ke se reke le nna ke se fe tšhelete se tsamaye so bereka yena mongwe wa tsone. Se ile se nyaka bokae? Se no itse tšhelete nna ke tshitse coin ka mokgo sa thaba sa roka ke ya ko moroba motwana ko jale bana ba se boletse gona ka mokgo sa se nya gore a šiše mo se tswang gona se lapile yena o ntsha diphiri se lapile. jwale mola sa go botsang gore se ya go motho ga maotoa se dirile sewe goba o sa belaela gore o ka re a sa bereka tsone? a so bereka se so mpotse se berekile a ke re a se bolele nna direct so a ke tsebe le gore se berekile mo seleng or se a thobo bereka go ba so tšhelete o se fileng yona ke yang ke a sliver gore ke a pampiri? ke sliver. And then a se keng se go botsa gore se kgotsofetse ka mašheleng a go goba se ya galala? Wa se boletse gore se kgotsofetse. O se boletse gore se kgotsofetse? Sa sepela se dira mmereko. Jwale nkane se sa di mmereko wa rra? Nna ke tsebe. Mara go ra re sontse o boele o ye go femba and then se tlhalose gore se paletswe ge se tla kae se tla kgona ge se tla kae? Unless ke go fembiwa nna straight ka gobane mola ke re no go sa fembiwe nna. Okay. No go sa fembiwe nna nna ke bile lucky ka gore ke ka mogare ka moo. Okay. No ke nana gore taba tša lena di kwagetša buti and then tšentši re tla bona gore re di bereka jwang a kere ya and then le wena santse o rie gore o feleletše tša gago tša badimo ka gore merwalo ya badimo ga e tlogele o nageng. Ya so spooko seo ga se tsamaye a re sa senyaka se boele go monga sona and then o tlo kgone go ba le bophelo bo bokaona buti ka gore taba e ya gore le šike le dipoko a se yone. Ya go ya ka nna ke dikwile malome ka kapa go sasa ke tlo ya nokeng ke iša batho and then ba batlang ba tla tsogela forogo and then ra kgone ba bona nna ke lebogile kudu malome ka kapa ditaelo di gona dipula di a thoma ba le banyakang ditaelo tša magadima di gona ba ka tla ba di hwetša and then le ba le banyakang ditaelo ba ka tla ba di hwetša ke leboga thata batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke leboga le bašomi ba re šomang le bona le balli ba rena thušo le tla e hwetša ke a leboga malome ka kapa re leboga motheeletši wa